ibihimba byinshi. Tuna viungo tofauti. Kandi ahandi Biblia iravuga ngo birakeneraniye. Pengine Biblia inasema kwamba kila kiungo kinahitaji mwenzake. Urutoke rurakenera amaso, kidole kinahitaji macho, amaso arakenera amaguru, macho yanahitaji miguu, amaguru agakenera amaso, na miguu inahitaji macho. Biblia iratubwira ko bikeneraniye. Biblia inasema kila kiungo kandi kinahitaji tubiravye no mu kubaho kwa misi yose, na tukiangalia maisha ya kawaida birakeneraniye. kila kiungo kinahitaji ariko mwenzake. umutima, Lakini roho, umutima ni igihimba gikomeye cyane. kiungo chenye maana. Ndashobora kubaho ukuboko kwaciye, nikaishi mkono umeondoka. ndashobora kubaho ukuguru kwaciye, naweza nikaishi mguu umeondoka. burya n'amatwi yocika pale, hata kama masikio yanakatika nobandanya nk'abaho. naweza nikaishi. N'ijisho ryohuma, jicho likiondoka. murabizi hariho abantu bariho, kuna watu wapo bagendagenda wanaenda ariko batabona, hawaoni canke batavuga au hawaongei. N'ibindi bihimba, ni viungo vingine, ibindi bihimba viungo vingine birashobora kutabaho, vinaweza visiwepo, umuntu akabandanya kabaho, tukaendelea kuishi. aha nshaka kuvuga nahitaji kuongea umutima, moyo wari igihimba gikomeye kama cyane. ni kiungo, ata mutima bila moyo ntushobora kubaho. huwezi ukaishi. Umutima uhagaze, moyo kisimama burya kubaho biba bihagaze. huwezi ukaishi tena. Umutima rero moyo sasa ni igihimba gikomeye cyane, kiungo cha maana. nico gituma umwanditsi w'imigani, ndiyo maana mwandishi wa Methali amesema mu gice cya 4:23 4:23 yaranditse aravuga ngo, ameandika akisema, ulinda umutima wawe linda moyo wako kuruta uko wolinda ibindi kuliko byose. lindayo yote. Mu yandi majambo, Kwa maneno mengine, kuruta uko wolinda ibindi bihimba byose, zaidi ya kila kiungo ulinda umutima wawe. linda moyo wako. Kuruta uko wolinda ubutunzi Zaidi ya bwawe, kulinda utajiri, mu mutima harimo ibyiza, kwenye moyo kukiwa mema, umuntu wese aba mwiza, anakuwa msafi, n'ibyo akora bikaba matendo byiza. yake yanakuwa mazuri. Ariko hagiyemo ibibi, Lakini kukiingia machafu, n'ibyo akora biba bibi, matendo yake yanakuwa kubaho machafu, kwiwe kuba kubi, maisha yake yanakuwa machafu, abera n'abantu mubi. anakuwa tena mbaya kwa watu. Bisigura ngo ivyiyumviro Maana yake mawazo ya mtu, biri mu mutima w'umuntu, mawazo ndani ya mtu iyo bibaye bibi, vikiwa umuntu mabaya, acafata ingingo mbi, mtu huchukua sheria mbaya. n'ibigumbagumba vyiwe biba bibi. Hata emotions zikiwa mbaya, Iyo bibaye vyiza ivyiyumviro, emotions, mawazo yakiwa nzuri, umuntu afata ingingo nziza. anachukua sheria nzuri. Umutima ni igihimba gikomeye cyane. Moyo ni kiungo muhimu sana. Rero nshaka kuvuga kuwurinda Nahitaji kusema kuulinda ivyiyumviro bibi, mawazo mabaya, ibigumbagumba bibi, emotions mbaya. uwulinde gusumba uko wolinda ibindi vyose. Linda zaidi ya kulinda kila kiungo. Haleluya. Amena. Witwararika ibijanye n'ibyinjira mu mutima wawe. Ujihadhari na yanayoingia ndani ya moyo wako.